Crno izbacilo. User in your channel timed out. Da. Kako nisi uzbio? Bravo team wins. Ko je njega sad ubio? Ovo ja. Round start. A? Ćao, ima tanker vez, bog te. Bravo team. Ma nema, stari, ja uopće ne vidimo kud me ubije. Nema ga nigdje, majke mi, ja u čošku stojim. Round start. Da sam ga vidio. Da, kroz zid pucaju, Da. Čuješ? Kroz zid dere. To je u carinu tamo. Gdje kroz zid me stavio opet ubija? Da. Evo je zablokao igru. Bravo team wins. To meni se zblokalo. Ne, zblokala igra, sjela. I ja sam se zblokao isto. A jesam. Round User in your start. channel timed out. Šta je bilo i hakaj, a? Koji su hakeri materi musta jeben. Gdje je kifla uteko? Ubio sam ga, izbacilo ga je. Pa izađite van jebote, hakeri su sigurno. A jesu stari, kaj ti? Pa izađite Ajme onda ćemo van Aki jebote. Vaki jebi ga, nemam pojma kaj, idem ja. Alpha team wins. Idemo van, svi doviđenja. Jel nimo... Jel odmah čim sam ja bio krenuo odmah kroz zid me. Round Pa start. da. Odmah kroz Zaštekalo zid me se. gađao jebote kad sam Izađite ja van. krenuo. Da, igra. Fraj, kroz zid Gađalo i mene piću. odmah. Na mene zbacio. Pa i mene isto. Aki. Dobro, meni internet, ja mislim bio zakliknuo. Ali ne, kroz zid pravi me ubio. Pa ne, mene je počeo prvo pucat. S druge strane zida. Mene je kroz zid pucao, ja trčim kore po onoj kućici, on puca men po meni i se pareja. Alpha team wins. Round start. Jebo ti sam sebe, Aki. Pa malo tebe. Ne znam šta radi on jebote. A drka kurac. A zašto je još u igri jebote? A ne znam. Alpha team wins. Ko? Pa Jaki Anonimus. Kaj puna soba, ne mrem ući.